What's up guys? Welcome to Learn and Explore. مراسم خوشم که گرامانتان ویدیوی کی ندا. ویدیو بشه کی ترا لازم جری دی الکیمیست کیمیاگەر و با یکسر دست بگیریم. ویدیو بیشتر باسی ئەومان کرد سانتیاگۆ لە گۆڕپانەکەی دانیشت و پیاوێک هات بۆ لای کە ئەویست قسەی لەگەڵا بکات و ئەمیش تااقەتی نەبوو قسەی لەگەڵا بکات و ئەویست لەسەر خوێندنەوەکەی بەردەوام بێت و لەو کاتەیە خەیاڵی ڕۆشت بوو ئەم شتانە با لێەوە دەست پێ بکەینەوە و let's get started. Meanwhile, the old man persisted in his attempt to strike up a conversation. Meanwhile, لە هەمان کاتە لێرە مەبەستەوەیە لە هەمان ئەو کاتەیە کە سانتیاگۆ بیری لە کچەکە ئەکردەوە کە ئەڕۆشت بۆ لای the old man persisted in his attempt to strike up a conversation. پیاوە بەتەمەنەکە persisted واتە بەردەوام بوو لەسەر in his attempt لەسەر هەوڵەکەی to strike up a conversation بۆ ئەوەی کە گفتوگۆیەک دەست پێ بکات. He said that he was tired and thirsty and asked if he might have a sip of the boy's wine. He said that wutika he was tired and thirsty mandu tinubu and asked if he might have a sip of the boy's wine and asked persiari kird if he might have a sip of the boy's wine ka agar bikret qumek la sharabakay kurakabat sip bama'nay qumiyat ka qum la awadretu la شخواتنا وكان بعام sip يعني قمك. إنجا the boy offered his bottle hoping that the old man would leave him alone. The boy offered his bottle كركا دبكي يابي hoping that the old man would leave him alone. بهيواي أويكا بياو بتمنكا بجيبيلتو كولي لبات. But the old man wanted to talk and he asked the boy what book he was reading. But the old man wanted to talk. بەڵام پیاوە بەتەمەنەکە ئەیویست قسە بکات. And asked the boy what book he was reading. و پرسیاری لە کوڕەکە کرد what book he was reading. چ کتێبێکی ئەخوێندەوە؟ The boy was tempted to be rude and move to another bench, but his father had taught him to be respectful of the elderly. The boy was tempted to be rude. Kuraga kharik buwai lebet berez bet and moved to another bench wa birwata sar kursiyeki ter, but his father had taught him to be respectful of the elderly. Balam bawki wai fer kirdebu ka berez bet barambar kasani bataman. So he held out the book to the man for two reasons. First, he himself wasn't sure how to pronounce the title, and second, that if the old man didn't know how to read, he would probably feel ashamed and decide of his own accord to change benches. So he held out the book to the man. Pashan yandoyawa کتێبەکەی ڕوو کردە پیاوەکەوە تا ڕووی کتێبەکەی کردوتە پیاوەکە و پیشانیەوە بۆی خۆی تایتڵەکەی بخوێنێتەوە. For two reasons بۆ دوو هۆکار لەبەر دوو هۆکار واتە یەکسەر ئەم ناوی کتێبەکەی پێنەوتەوە بەڵکو ڕووی کتێبەکەی تێکردووە بۆی کە خۆی بخوێنێتەوە بۆچی لەبەر دوو هۆکار. First, that he himself wasn't sure how to pronounce the title. He himself هەر خۆشی wasn't sure how to pronounce the title. نەی ئەزانی کە چۆن تایتڵی کتێبەکە ئەخوێنرێتەوە واتە خۆی نەی ئەزانی چۆن ئەخوێنرێتەوە بۆیە کتێبەکەی پیشاندەوە. هۆکاری دووەم and second و دووهەم that if the old man didn't know how to read ئەگەر پیاوە بەتەمەنەکە خوێنەواری نەبووایە یان نەیتوانیایە کە بخوێنێتەوە he would probably feel ashamed and decide of his own accord to change benches. He would probably feel ashamed لەوانەیە هەستی بە شەرمەزاری بکردایە and decide of his own accord و بڕیاری بایە بە ویستی خۆی to change benches کە کورسیەکان بگۆڕێت مەبەستەوەیە کە بچێتە سەر کورسیەکی تر واتە کوڕەکە ناوی کتێبەکەی پێنەوت بەڵکو ڕووی کتێبەکەی تێکرد بۆی کە خۆی بخوێنێتەوە لەبەر دوو هۆکار یەکەمەوە بوو کە تەنانەت خۆشی نەیەزانی چۆن پرۆناونسی بکات یان چۆن ناوی کتێبەکە بخوێنێتەوە دووهەم هۆکارەوە بوو کە ئەگەر پیاوەکە خۆی خوێنەواری نەبووایە شەرمەزار ئەبوو وازی لێهێنا و ئەڕۆشت.
said the old man, looking at all sides of the book as if it were some strange object. Said the old man, looking at all sides of the book, سيري همولاكاني كتابكي كرد as if it were some strange object. وەکوەوەی کە شتێکی نامۆ بێت، واتە بە شێوازێک سەیری کتێبەکەی کرد وەکوەوەی کە ئەم کتێبە شتێکی زۆر نامۆ بێت. This is an important book, but it's really irritating. This is an important book. ئەمە کتێبێکی گرنگە، but it's really irritating. بەڵام زۆر تووڕەکەرە، واتە زۆر تووڕەت ئەکات. The boy was shocked. The boy was shocked. واتە کوڕەکە سەری سۆڵما. The old man knew how to read and had already read the book. The old man knew how to read. پیاو بەتەمەنەکە ئەیزانی بخوێنێتەوە یان خوێنەواری هەبوو and had already read the book. و کتێبەکەشی خوێندبووەوە. And if the book was irritating, as the old man had said, the boy still had time to change it for another. And if the book was irritating, ئەگەر کتێبەکە بێزارکەر و تووڕەکەر بووایە, as the old man had said, هەروەکو ئەوەی کە پیاوەکە وتی, the boy still had time to change it for another. کوڕەکە هێشتا کاتی ئەوەی هەبوو کە بیگۆڕێت بۆ دانێکی تر، واتە ئەیتوانی بڕات و بیگۆڕێتەوە بە کتێبێکی تر. It's a book that says the same thing almost all the other books in the world say. Continued the old man. پیاو بەتەمەنەکە بەردەوام بوو لە قسەکردن و وتی, It's a book that says the same thing almost all the other books in the world say. It's a book, کتێبێکە, that says the same thing کە هەمان ئەو شتە ئەڵێت almost all the other books in the world say. کە هەموو کتێبەکانی تری دنیا ئەڵێن، واتە هەمان ئەو شتە باس ئەکات کە کتێبەکانی تر باسی ئەکات. It describes people's inability to choose their own personal legends, and it ends up saying that everyone believes the world is the greatest lie. It describes people's inability to choose their own personal legends. It describes people's inability, وصفی بێتوانایی مرۆڤەکە to choose their own personal legends. لە هەڵبژاردنی personal legend ئەسا باسی personal legend ئەکەین. واتە وەصفی یان باسی بێتوانایی مرۆڤەکات لە هەڵبژاردنی personal legendەکانی خۆیان. Personal legend چیە؟ Personal legend وەک دواتر لە کتێبەکەیە بۆ ماڕوو نەبێتەوە ئەو چارە نووسەیە کە مرۆڤ هەیەتی و هەوڵی بۆ ئەیات کە بەدەستی بێنن. بۆ نمونە تۆ حەزەکەیت ببیت بە مامۆستایەک و سەرکەوتوو بیت لە بوارەکەی خۆتا. ئەوە ئەو چارە نووسەیە کە خۆت حەزەکەیت بۆ خۆتی دیاری بکەیت. لێرە ئەم ڕستەیە ئەڵێت ئەم کتێبە باسی بێتوانایی مرۆڤەکات لە هەڵبژاردنی ئەو چارە نووسەی کە ئەیانەوێت بۆ خۆیانی دیاری بکەن. And it ends up saying that everyone believes the world's greatest lie. And it ends up saying that و بەو کۆتاییەت کە ئەڵێت everyone believes the world's greatest lie. هەموو کەسێک بڕوا بە گەورەترین درۆی جیهانەکە. What is the world's greatest lie? The boy asked, completely surprised. کوڕەکە بە تەواو سەرسوڕمانەوە پرسیاری کرد و وتی, What is the world's greatest lie? What is the world's greatest lie? گەورەترین درۆی جیهان چییە? It is this, ئەمەیە, that at a certain point in our lives, we lose control of what's happening to us, and our lives become controlled by fate. That's the world's greatest lie. That at a certain point in our lives, کە لە خاڵێکی ژیانمانە, we lose control of what is happening to us. کۆنتڕۆڵی ئەوە لە دەست ئەین کە چیمان بەسەرێت. And our lives become controlled by fate. و ژیانمان لە ڕێگەی چارەنووسەوە کۆنتڕۆڵەکرێت. واتە لە پوینتێکی ژیانمان یان لە خاڵێکی ژیانمانە ئەگەین بەوەی کە کۆنتڕۆڵی ئەوەی کە بەسەرمانیەت لە دەستی ئەین و هەموو ئەوەی کە لە ژیانمانە ڕوو ئەیات لە ڕێگەی چارەنووسەوە دیاریەکرێت.
and that is the world's greatest lie و ئەمە گەورەترین درۆی جیهانە. جا خۆی ئەوە زۆر گرنگە کە دایم لە ژیانمانە بەردەوام بین لەسەر بەدەستێنانی ئەو ئامانجانی کە هەمانە، چونکە تۆ نازانی چارەنووست چی لێت و چۆنە، بۆیە نابێت کۆڵ بیت و نابێت بێئومێد بیت و دایم ئەبێ بەردەوام بی لەسەر بەدەستێنانی ئەو ئامانجەی کە هەتە، چونکە تۆ نازانیت کە چارەنووست چییە، بۆیە ئەبێت دایم ئومێدە هەبێت. جا ئێستا با یەکجار تەنها بە ئینگلیزی بیخوێنینەوە و ئینجا کۆتایی بە ڤیدیۆی ڕۆمانەهێنین. Meanwhile, the old man persisted in his attempt to strike up a conversation. He said that he was tired and thirsty and asked if he might have a sip of the boy's wine. The boy offered his bottle, hoping that the old man would leave him alone. But the old man wanted to talk, and he asked the boy what book he was reading. The boy was tempted to be rude and move to another bench, but his father had taught him to be respectful of the elderly. So he held out the book to the man for two reasons. First, that he himself wasn't sure how to pronounce the title, and second, that if the old man didn't know how to read, he would probably feel ashamed and decide of his own accord to change benches. Said the old man, looking at all sides of the book as if it were some strange object. This is an important book, but it's really irritating. The boy was shocked. The old man knew how to read and had already read the book. And if the book was irritating, as the old man had said, the boy still had time to change it for another. It's a book that says the same thing almost all the other books in the world say, continued the old man. It describes people's inability to choose their own personal legends, and it ends up saying that everyone believes the world's greatest lie. What is the world's greatest lie? The boy asked, completely surprised. It's this, that at a certain point in our lives, we lose control of what is happening to us, and our lives become controlled by fate. That is the world's greatest lie.